taký bronze. Ahoj! To je ten Janošikov strich tento. Zlatinko, rob sa, že robíš. A ty sa tvár, Mirka, že ti to Zlatinko robí. Mirkovi Zlatinko. O Bože. Peťo, teraz ty sa tvár. Že čo nerobím? Peťo, Že mám prestávku? napni prsa. Teraz napni uši. Akože Peťovi by každá 15-ka závidela tie prstia. Lepšiu stabilitu. A teraz Jenom to mám za toho ako podporu. No, to, no, určite. No, to tak. Jaké pekné. Pekne zakývajte. My už letíme, ja som Dorota Nôtová. Denne lietam sama aj so skupinou s leteckou vonou Kondor. Ja mám si čopík, Vidím. teplo mi je. Aj mne. Ja už som si copíky spravil. Jaké? Mám tam viacej druhé. Ale už nechcem. Ja sa celá doštepaná.